Kumusta? Mabuti. Let's do our Ilocano word. Mama, what's our Ilocano word? Pagpliti. Pagpliti. So, pagpliti, in Tagalog ay pamasahe. So, let's say you wanna be given bus fare. Ikanak ti pagpliti. Ikanak ti pagpliti. Ikanak ti pagpliti. But, if you wanna soften it and make it sound more of a request and less of a command, ikanak man ti pagpliti. Ikanak man ti pagpliti. In Tagalog, that would be, bigyan mo nga ako ng pamasahe. Just in case you wanna say, in Tagalog, bigyan mo nga ako ng pamasahe ko. Or if you wanna add the pronoun ko, then, say, ikanak man ti pagplitik. Ikanak man ti pagplitik. Bigyan mo nga ako ng pamasahe ko. Ikanak man ti pagpliti. Bigyan mo nga ako ng pamasahe. So, that's all. That's all for our Ilocano WOTD. Say bye-bye, Mudra! Bye. Babush!